Assalamu alaykum jamaat. Siz bileydingizmi, Qozonda 4 noyabrda San'at tuni 2023 deb atalgan shunday butun Rossiya aksiyasi uzganын. Bileydingizmi? Men de bilmidirim, qarayık alaydınız. Jamaat 18-ci ғасырда yot qo'noq topshiruğun mine munda tushirganlar da indi. Вообще это всероссийская акция, но Ночь культурного единства. Она у нас получается наша. Татарская. И посетить не только Национальный музей, где, конечно, в эту ночь очень интересно, очень необычно. Mine munda bilasizmi, mana shundan da kunga rahat. Mine kayfovat etib yotadilar. Mol bolsan tarmoşlarağız. Kupta tugul da benim de юбилейді. Şeker günümüzde.